Balthazar Engonga. Balthazar Engonga. Ce monsieur là, Balthazar Ebang. He described as a legend by men across the globe. In his head, he's enjoying himself, he's having fun. Niba umaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga ukibona iyi video wahise wumva icyo tugiye kuvugaho nyuma yo kuba nta bitangazamakuru bavugwamo yaba mu muziki, imyidagaduro, yewe no muri politike nta hantu bakunda kuvugwa. Iki nta kindi gihugu ni Equatorial Guinea, ariko muri uku kwa 11 nibwo hasakaye inkuru y'umugabo Balthazar Engonga utumye none iki gihugu kivugwa kubera umurundo w'amashusho y'urukozasoni y'uyu mugabo Balthazar Engonga asambana n'abagore ndetse n'abakobwa b'abantu bakomeye bagera kuri 400. Ubu buri wese muri twebwe ari gushaka guterera akajisho nibura kuri zimwe muri video z'uyu mugabo z'urukozasoni. Ayo ni amashusho ari gucicikana anavuga ko agera kuri 400 yose ari umurundo yashyizwe hanze agashyizwa hanze binyuze mu bushakashatsi bw'ikirego cyaregwagamwo uyu mugabo Balthazar Engonga cyo kunyereza asaga miliyoni 1 y'amadolari. Aha ni mu isakwa ryaje kubaho ubwo polisi yari mu isaka uyu mugabo wagenzurwe ese aya mafaranga yaba yaragiye he cyangwa uyu mutungo wawe waragiye he. Nibwo haje kuvumburwa uyu murundo w'aya mashusho y'urukozasoni y'uyu mugabo Balthazar Engonga wo muri Equatorial Guinea. Nyamara rusanzwe ari nta makemwa afatwa nk'intangarugero ndetse ari umugabo mwiza wakigirwaho. Aha twakibaza ngo ese uyu Balthazar Engonga byamugendekeye bite kugira ngo afate umwanzuro wo gufata amashusho nk'aya y'urukozasoni arimo asambana n'aba bagore basanga 400 ayabike muri mudasobwa ye. Reka turebe ngo ese byagenze gute. Mu buzima busanzwe uyu Balthazar Engonga ni umugabo w'imyaka 54 ubarizwa mu butegetsi bw'iki gihugu mu rwego rw'ubukungu, akaba afite umugore umwe n'abana 6. Mu by'ukuri uyu Balthazar Engonga yari umwe mu bahabwaga amahirwe kuko yabarizwaga muri minisiteri ishinzwe ubukungu muri iki gihugu cya Equatorial Guinea. Ese aha twakibaza uyu murundo w'amashusho waba warashyizwe hanze kugira ngo hicwe amahirwe y'uyu Balthazar yo kuba yahatanira umwanya w'ubuperezida, dore ko havugwaga ko iki gihugu kigiye kwamamaza abakandida buhagarariye umukuru w'igihugu perezida. Usibye ikigare no kuba hari ibyo twakumva nk'ukuri kandi atari ukuri, nta muntu n'umwe waba warigeze abona amashusho y'uyu Balthazar Engonga nibura arenga amashusho 10. Bikaba ari nabyo byashingirwaho havugwa ko nibura aya mashusho cyangwa se iki gihuha atari ukuri, aya mashusho adahari, ahubwo ari umupango wabapanze kwica amahirwe y'uyu mugabo Balthazar Engonga mu kuba yagahatanira umwanya w'ubuperezida muri iki gihugu. Aha twakibaza ngo ese ibi byateguwe n'abande, ni bande babyihishe inyuma? Ese kwaba ari ukugira ngo amatora y'umwe iki gihugu azagende neza, cyangwa byaba ari ukugira ngo hibasirwe uruhande rumwe rw'uko hahabwaga amahirwe umuhungu wa perezida mu kuyobora iki gihugu, uyu Balthazar Engonga amahirwe yaveho? Nje mwumvaga ni Dizo, ndabashimiye kuba mwabanye nanjye nyuma y'amarido ndetse n'isi y'amavideo ya Balthazar Engonga uri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zose ku isi.